of course ayenga tujja kubibikiza mu mulamwa oguli kwebuuza nti nga bwe tuli kujja mu kalulu ka 2026 abantu abandirondeibwa ku mulundi guno twandiringirire ki ekintu ekyo lwaki nkirese abali kumpuliriza ni bano bena mu studios esaawa eno bw'owulira ebigambo abantu bye boolekeza ba member ba parliament bakulagira ddala nti waliwo obuzibu bw'amaanyi ino mu parliament ni ku bantu betwalonda ate nga akalulu kajja kutuuka era abantu bena awo booli awo bayire gye bali kida kutukola bubi singa abantu baifa abo obooli awo abandi betuli kuvumirira tutuuka nga tutubakobeire kikyene kitwenda mulowooza ali kutuuliriza mu kalulu wakayirako twandiringirire ki twandironze muntu kikaaki kikye twandisigamyeko okuba nti munange ono leka tumute mu parliament nga muyaka oba leka tumuyizeeyo abandi besigama ina ku bibiina byabufuzi obwekitiibwa mbe nti abakobeere wano nti ye enumba ye ya FDC tulingirire ino bibiina tiona ekibiina kyaviremu kisize bulungi bulu tulingirire ino NRM tulingirire bantu kubera abantu abali kali bana kubulundi guno tuireyo okukuku okuyingirira n'abantu bene sekinoomu bwabanga akoze bulungi era nga asobola okola bulungi nga sekinoomu tutalingirira bibiina awo tuli kujja okubanga munange tubitira ni wali eruuyi eyo monabanga otusize esaawa ey'okutwegaitaku isimu lya ife ntera okuliyogera wano 0752 890 iwaide lyange ery'omu ngalo osobola okuweereza message ensoga enanguyira ino okusinga ya WhatsApp wampeereza message wampa message eyo nabanga njituusa kuba nange bano betulina mu studio bwe tutambula mpola mpola namusisi Sanubi namuganza nkwete lina kye lisinga okwangwira mu studio mu program eno kubanga gali asatu Sanubi Sanubi nkuwulire nga olamusa abantu abeekaliro enamusajja olamuyisamu era ze ng'olina ky'olikwenda oba olina ky'oli olikwenda ki mu maiso eyo katandikirawo neyanziza ino mukulumedde mu maiso awo nina kye ndikwenda kuweereza abantu bakaliro mu kiti abantu abeekaliro bayayaana obuweereza obulungi bayayaana okuba n'omuntu gwe baidi bayayaana okuba n'omuntu abategeera bayayaana okuba n'omuntu ali once ku ground nikwenda baweereza ku kifo kya woman member parliament o district ye Kaliro guno tino omulundi ogusoosa okwesimbawo ku kifo ekyo era mu district ye Kaliro ku mulundi ogwo ninda kukakasa nti nali mu kalulu era bampa ekifo kya kusatu kiti tindi buzibu bwaliwo wali mu kalulu aka general oba aka NRM nakalimu bampa ekifo kya kusatu twali abantu 8 so abantu sawa ne babona nga bamisinga omuntu omutuufu balonda omuntu omukyamu so esawa eno iwe niwo okuvaayo nizo okuvaayo ngolukoloza niwo omutuufu yes abantu bakukoba mu Lusoga nti nga okali kwekontola temana kudooma nkiwa nti abantu beekaliwo beekontoire beze okudooma bajja dooma batya nga eisubiri yonka eri muntu mulala ni Sanubi yenka abantu baife ntera okuba ku muzindalo guno gwa NBS betaaga eddoboozi eri abantu nani abafaaku nani abalumirirwa abantu betaaga muntu abalumirirwa so niwe ninze iwe nani akwata olumirirwa abantu bene omuntu kasaba ali kukubira esimu oliwo mu biseera afiirirwa oliwo alwaziza oliwo omwana bamugobye naite mu school fees omuwaire kyokola omuwaire amagezi nekisinga bakuba ati akuwa amagezi akira kuwa sente nze abantu bange za sente diriawo ino dembawa ayimba wa amagezi ali kubira esimu niwe dibasa mukaga gwabwire ndi mugema nayogera naye nti muna kino tijjasobola kikola ayikola otikoloti Sanubi tolowooza nibe muleeteire munayima okukola obubi bw'abanga akoze bubi aliyo kubanga iwe otulaze nti wali mu kalulu wako kiba kitegeeza oli muwali kwawo oli kwida ti lwakuba nti abantu beeruuye bakusabye ayi lwakuba weesimbawo oku walemererwa buti olukwida
olwokuba olukwenda yowena obeyo ku mukulumedi twesimbawo 2 betwalondera ba member befa ba parliament nga niji mono mwali tabawe biseera ebikola nzira inakatandika okwira mu kyalo nga abantu bali kulya sanubi tuzza muntu gwe tubanaye tuzza mama bwetulira na kuyaife emyaka 3 njukulekeire okolira abantu takuba nti ni kuteteganya njukulekeire emyaka 3 obe mu bantu bo olemerero okuba mu bantu bo buti abantu balira amaziga bakamama idotwe ya amaziga ago nkole ntya tina kubalekanga bamulekwa nino okwida bategere nti nze isubirya ibwe ali yani mukibina ki ali mukibina cha NRM iwe mukibina ki sina ni wa NRM mwamweta kuku ngaba NRM amukale munange bintu tibitambula bulungi of course mukulumedi tusobola amweta nze nga gwe yesimba onaye aiwe mbankulekere ground nakamuna kolera abantu ekitegeeza nikwenda okolera abantu ki bebetaaga abantu abandi balowooza mbu okolera abantu kikwetagisa kuba mu parliament myaka 5 myaka 10 omuntu anaba amukozi atandika okolanga akali kujja mu parliament nze kolo ky'abantu kyebandidukirirako nina ebintu byenakolanga ku ground ngobikola ngani ngambikola ng'omuntu ngambikola ng'omunakaliro ngambikola ng'omulamu ngokola bya sente oba bya bigambo ngankola bintu byebabonako omuntu akwese mu butaka yakulira ekisibu nti mama tuza septi efumba ki mu butaka wakoba nti muzira kankole nti nsobola wakola ki okubayamba omuntu yaka mama tuzira abana baife tubali kusoma wakoba yes abana tubali kusoma akwera omwana ole yali abikozeeku yali yali agabyekwezi akali tagama nko isepiki akali ali down yakobera singa yabigaba singa kitegeeza yakali era nze newunya abakolera abantu baba sente baditolawa yes tindi bali bamukulujire leka kuba ino nze nikobera tindi nesepiki obusepiki nakasowani obusowani nze nagabanga amasepiki nga bantu bakoba sanbe oligaba amasepiki ife twenda sente nakobabbe mulidukiranga okwo nti kasanubi katwa amasepiki owekitibambe ntyo nga bwendese omulamu ankani tulingirire kyakalwa akali kwirako ono aliko bati nesepiki obusepiki gyowaira abantu ekuyamba abantu okubanga bakulingirira mu kalwa akairako okyogera kutya tandikirawo tegano omulamu agolese sanubi agunaro winze tu MOPship anti ye kyali kwenda yes era kyalingirire tegano nze kyendowooza nti tutalingirirawo as debaters panelists tutalingirira ku kyetweyendeza awo tuba tulyase abantu bangi so nze ndowooza nti tunakulingirira ku kigambo bukulembeze nti omuntu omukulembeze gwe twenda afaanana atya owakalwa akairako nekyo ekisinga kuba kikulu kubanga tunalingira ku ba members of parliament tujja kweyagana tunatona nga twogeire ku parliament twenka ate obwongo bwaife bugazi kukusinga kwa bulina kugaziwa era abantu wansi kyona ekyo ndi kutandika nakyo oba oli kulonda omukulembeze mu kifo kyona kyona obwongo bwe bugazi butya ku kifo ekyo omukulembeze obwongo bwe yes kyoboli mutakuminzani yes obwongo bwe bugazi butya ku kifo ekyo kiki kyoyinza okutolerayo abantu ekiyinza okulaga obwongo bw'omuntu omulimo gwa member of parliament n'obwo obugazi wema ndi kwenda kuba member of parliament kyendi kujja kuba nkidi sanu byona ansanuisa ebintu byasomye alaze nti abantu abalonzi ebyo nebimu kubibalingirira omulimo gwaife abalonzi okubakobera buli muntu omulimo gwali nokola kyova oba n'abalonzi abo bakyaganga abantu kubanga abantu baida babakoba bindi ngate gye bali kujja eriyo bindi bakola bindi bakukyaga odukira mukulu wa majidu weyogera ku kigambo kya London nja kufuula idinda London abantu babanda London pano zina choko abantu balowooza nti kinasoboka London ayimpeka no ngamba boza nti mu mubanda London nani yaja ku London